Magikwenda. Makinyenda. Na angĩ magatravel kuma kũraihu mũno magĩũka gũcemania na niĩ by the way. Ndũrĩ wahe icio mitambo nĩ mĩhingũre we uheane ndeto. Hapo mbeleni hata singe, yani ulikuwa unapata kuna kama I think ilikuwa January, there is a guy who traveled all the way. Kai agane kuma dauma gĩhiko-inĩ akandĩra gĩcemagia andũ ita no mwanake ũcio ndibudirikana atravelete akiuma America yuka tũcemania. Oka tũcemanie rĩ, funny thing sikuwa na feel kupatana na yeye. Instinct cia kwikirega. Twacemanirie nake muthenya wa mwisho agĩcoka. No ru conversation ini o icio rĩ ugekora ni uramugwetera ndamurora tu red flag yo. Ni mutingo yo muigeire. Nginya mukiaria arakuririkania uria. Last year hari ono ngi bado. Hanyendaga kuma bururi ucio. Kawe nawe kirathimo yaku ki maju. To no ono uria mwina ke thaicie maju. Yako ke muragaga. Ono cio last year ri. No akoraga muno ni ndira tumaundu twekwo ni mwena uria ungi ri. Ni turagia muno. Ru akoraga most of the times turaririria my past. Nake nona. But you find in such scenarios, hiyo kitu easy work. Because the other person will always be feeling like, kwani you're always thinking about this person? Why, kwani you're always thinking about your past? No ru niguo ukinyaga handu we. In the process of kwetekira ni hothi ugakora nginya ni wahonire. Ni ngugitha ici ndiririkanaga. Ni kuririkanio ndirikanagio kana tukiria story ugaririkana kaundu ru toguo tukwaragia. When wa move on. Ndana guthwo. I did completely. Na mundu uria twina ke thaici no ngwire ndire ndamugwetera kuria nyumite. When wa move on. Ni raithiwe okay angwetere kaundu gekirwo online. Ukira uria ni ungingora ngimugwetera kaundu. Tondu we na online ndurumagirira. I don't care. Kai nawe mururu atia? No, I don't care. It is part of the healing. And it's called acceptance. Ona tiga ni kuria nilimaliza hiyo biashara na imeisha. Juliet, riu the mabati riu niwe riu. Riu mabati niwe riu ndikuendi riu. Yeah. And I feel like I'm getting married. If I get married, skia kama nimeambiwa niolewe. Guys, I'm not proposed to. Sijaambiwa hata niolewe. But kulingana if I get married today, the girl within me feels like I'll get married for the first time.